Kristo, musanga amahoro ya Yesu Kristo, musanga urukundo rw'Imana, ububasha bwa rudasumbwa ukorere mu buzima bwacu, ko kuri iyi si icyo guha amahoro yuzuye, kuri iyi si icyo guha umugisha wuzuye, kuri iyi si icyo guha ibyishimo bizira agahinda, n'urukundo rw'Imana rwogaragarira muri wewe. Ni wowe Imana zogaragarira muri wewe. None rero mu izina rya Yesu Kristo, umwami w'umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu, mbahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Nzi neza ko ari kimwe muhisemwo mu bizoba kuramba no kororanirwa. Ni umwanya wo kurotora indoto no kwishura ku bibazo mwatubajije. Mutegwe iteka, nanje ntegwe iteka. Ijuru rivuze impundu, isi habwa umugisha ku gatwebwe twisobanukiwe tukaba mu ijambo rya rudasumbwa. Nero dusenge tubone kuganira. Manima ubwenge n'ubwitonzi n'umutima uzuye ubutungane, inkomezi zawe zinumbere nshobore kwama nkuyoboka. Turagushimiye cyane Mukama kuko uri Imana igira neza. Niwe Mana uduhaye umwuka w'abazima dufise muri iyi saha. Nitwo bifata minenegwe kumenga naco wakoze icyo wakoze wagikoze kandi kirakomeye. Turagushimiye cyane twebwe ubwoko bwawe kuko uhisemo kuduha ubutumire kandi mutima wa mweranda katwongorera ngo bwitabe. Mukama ninazwa muri uyu mutima duhuriye kuri rizamo. Mukama ijambo ryawe nirize rikora ibitangaza muri uyu mukristo, ahisemo n'umutima wiwe n'ubwenge bwiwe n'amagara yiwe akumviriza iri jambo ryawe. Aya matwi agiye guca mwirijwi ndayagusabye mwumugisha. Kizingwara muri uyu mubiri ugiye kumvira ijambo ryawe. Bohora kandi ugomorora imigisha yawe muri uyu mubiri ugiye kumvira ijambo ryawe. Aho turi ku mpande zine z'isi, ineza yawe nigwire muri twebwe. Amaraso meranda ya Yesu Kristo nadutwikire kugira ngo ibindi byose bidatunganye tubikugwe ko mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Mutima w'Imana mwigisha w'ijambo ry'Imana, mutima w'Imana kiremesha wabihebuye, mutima w'Imana muganga w'abagwaye, mutima w'Imana nkomezi zabihebuye, mutima w'Imana usura n'abapfuye n'amaze gatatu mu cobo, mutima w'Imana budahangarwa bwa data kuri twebwe ubwoko bwiwe, ninazwa muri twebwe kandi kaza kugira ngo turonke amahoro. Mana mutima mweranda kaza kugira ngo tugire ibyishimo bidashingiye kubidukikije ahubwo bishingiye ku gaciro k'icyo turi. Kazi kugira ngo abagwaye bakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Kazi kugira ngo intimba zigende, imibabaro igende, umunezero winjire. Kazi kugira ngo ubugumba buhunge kandi bukugweho, umunezero w'urubyaro gubaho Mukama gwinjire muri uyu muvukanyi. Kazi kugira ngo isi hinduke ironka amahoro. Kazi kugira ngo Burundi butunganirwe kandi butunge bugire iteka n'itekane. Kazi kugira ngo abarundi n'abarundi kazi tugaragare nk'abasoko b'umukaba b'ambassadeur b'ijuru. Kazi urakaza neza, uzane n'agaseko tuzaniye turakakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Turaje gusoma duhimbagwe, turaje kugotomera tunezerwe kandi turaje kwakira ubuzima kuko niyo ntandaro yo kubaho kwacu ni naco Imana yaturemeye mu izina rya Yesu Kristo. Maze abari bihebye, bari bihebuye, bari batsinzwe n'ibyaha bahabwa ubuzima bw'umunezero. Amen, amen, haleluya, tugire Kristo. Sangwa rero ayo mahoro ya Yesu Kristo, musango wo mugisha ukomoka ku ijambo ry'Imana. Umukristo yanditse aravuga ngo hari ikintu
umwaramutsa amahoro nari mere ugace ko hepfo umwaramutsa amahoro ngo ari kiganiro numvirije ejo muri kumwe n'umushitsi yitwa Ndikumana Igo Pascal muri studio ngo hari kintu yavuze kijanye n'ibimenyetso amashapure imisaraba amasanamu n'amastati mwo kwigora mukazokegaruka ko kuko akanshi turavugwa tugatwengwa kubera ibyo bimenyetso tukabura ico twishura kwinara mutumiye abakristo benshi naramwe mwari bwansaba batumire mu batumire bose twari tumaze gura muri studio byumvikana ko ibyo yavuze ari nkora mutima kandi buriya nongere mbibabwire gato y'ubugi ndawe yibazo wayiraye profete ko yabonye amadini menshi atandukanye arica dusumbye abantu tutarigera twinjira muri indi dini arica dusumbye none arabyumva ndabizi ko biganiro byakomera Kristo ni muzima abikurikiranira hafi arabyumva gose naramusabye ko yogaruka muri studio twaranabibemereye ku masije 3 byo kwa Enoke ibyo by'imisaraba icyo bivuga ego none rero mwitegure ko ico kiganiro tuzokibaho kugira ngo binabafashe tuzocandika ku iyo sije nyene naho tuzoca duhera nukuri ariko munabyumve yuko mukuye gusenga Imana gusumba uko musenga basi erega subwangu igishusho ngwiki ngo nico gishusho Imana yavuze kuko buriya stati ikintu cyacu cyose igaciro giki banzugiha nico gikomeye Ngiye gusoma n'ubuhanuzi bwa Samuel wa mbere isanduku y'umukama aho yagiye kuko nawe cyo cyari giti kibajwe ukora abagaciro kandi ibyo yakoze ni ucumenya ko kubyukuri ufite ishapure cyangwa afite umusaraba bari kasenga igoma cyatari karagisenga ashobora kuba gifisa atakigigoma nasenga ashobora kuba atagifisa asenga igoma ashobora kuba gifisa anasenga igoma rero murakeneye kwigishwa mugabo ko ari umutumire byari biraba reka ndeke kubyigisha ko ndindiro umutumira zoze tuzokeganire ko kandi atikoresha bizobafasha kuko burya natwe byadufashije byinshi undi mugize aravuga ngo mwaramutse neza jewe nashaka mungira inama umva ndibungenze rero nari nifuza kubohoza umwana ari munda kubisoko nibisokurutsa ibisoko nibisokurutsa icambere no bigenza gute icyakabiri niriye jambo ry'Imana noza ndamusomera murakoze ubundi uko bigenza niki Imana uburyo umutima umusi akabuto k'umugabo n'umugore bihura akaba hariyo habayeho ovulation y'umugore musi yabayeho ovulation y'umugore sibyo nukuvuga umwana umutima ubutanguye gutera ibisigaye no kwiyubaka ku mubiri wiwe rero umwana buryo bari mu nda kibari kiremwa c'Imana buryo gukorora inda no bwicanyi nk'ibindi byose ni nkuko ni gumuntu akubona nkuko rero nukuvuga iki umwana ari mu nda bayumva gusumba uri inyuma umwana ari mu nda akomereka gusumba uri hanze umwana ari mu nda avugana na nyina na se gusumba uri hanze mugabana benshi b'uyu munsi bavuka ari imfubyi kubera kubura urukundo buryo umugabo n'umugore gutakaza ikiganiro no gutakaza agaciro ku rugo no gutakaza akanovera ku rugo burya mwopfa byose mukagira umunsi mugira ikiganiro muhurirako iyo umugabo n'umugore bamaze gutakaza agaciro ku kuganira umugabo akumva ari guterera burya n'umwana na nyina batakaje umwanya wo kuganira burya umwana bayamaze kuja muri mindset ziyo bayamaze kuba umuroberi n'umubyeyi yumva atakeneye kuganira n'umwana wiwe aba yamaze kuba umuroberi kiganiro kutavugana ngo n'isoko ry'amazina none rero umwana kuko yabanje kibazo cya mbere ngo no bigenza gute banza wumve ko wa mubyeyi wibungenze hari umuntu mukominikana gusumba kandi ukuye ko mukominika gusumba ko kominika uri nyuma umugabo yumve ko hari umwana muhamagara papa kandi akiri mu nda ya nyina reka mvugane n'umukenyezi kuko niwe yavutse sibyo nukuvuga wowe ikintu nikiba nigiki ubundi muganirize kujya uhezagira bebe wawe ari muri berso cyangwa aryamye mu cyumba gaca yuko amuhezagira niba usanzwe ubikora menya ko imbere yo kujya amahezagira umwana wa jewe tugiye gusinzira Imana iturinde muganirize uhagurutse uti mwana wa jewe niwe misemo kujana nawe abandi bana ndabasitse nukuvuga uri umwana w'igihangange uri umwana adasanzwe mwana wa jewe paparaje nimbugiye kugurura umugabo wawe mwana waje washwanye rero n'umugabo wawe niho hari cyangwa umugabo wawe ngubu ka ufise inda sibyo umugabo wawe ukabuzi ko atari hari
nukuvuga umwana wambwiye uti papa si yari naratse yagutelefona kumva ko papa na mama bavuganye mbabwije ukuri kuko niyo hari umwana arumva ko papa yaje kajya kanyamuneza umugore agira umugabo atashe sibyo kuba gafite kaya kamanyamuneza umugore agira papa umugabo atashe niko kanyamuneza umwana agira ati raba papa n'uburyo njane cyangwa kaje ujya muhabara umugore agira umugabo agira ataye kujya muharira niko n'umwana avuga ati akakamuna kakarenzo kajamo gute akaba umwana w'ibitekerezo biri oppositive bitandukanye nico washatse wa mwana ujya kwishuri akomba kwiga siko kamaro nabize naco bamaze wa mwana ugira ibintu byose aguma aponda cyane agira igihushane nukuvuga buri gufungura kuko ibyo ufungura umwana wawe arya byinshi kuna gusombye kuko ubutunzi buri muri byo banza kugaburiraho vuguti mwana wanje tugira dufungure bon appetit nusinzira avuga ngo magiye kwa muganga umwana akina mundu mubazo uti wasinzira ikiro ringana gute umuganirize kumuganiriza ushatse uravuga ushatse ubikoresha ubwenge sibyo nukuvuga rero uwo mwana icyakora nigiki niba abantu usanga ari umwana mutoyi abo bana bikunda gukunda ku bana batebye gusamwinda mugabo rero namwe ababyeyi mukwiye kubigira kuko uburi kuramurema mwisi bigaragara mwisi bitagaragara aho bayararema nuvuga uburiko niba abantu usanga bishe nk'imyaka 6 ugasanga ashobora gusoma ijambo ry'Imana ugasanga ashobora kugira ugasanga 10 ikishije cyose umengura kaboye kuko aba yateguriwe indani nubona ushwana nase ngwiti mwana wanje bikwisi birabaho mugabo Imana yaratubwiye kuzadutabara mu makuba yose nubona umugabo aguhakije ukonora hatwe ngwiti mwana wanje ninca mu mazi nuvuga ucumwizana iyo uri umugore ukabanye nabi n'umugabo sibyo iyo uri umugore ukabanye nabi n'umugabo umwana ucumuzana mu masezerano nuca mu mazi nazogutwara nuca mikuba nizogutwara kubera iki badaniyeli babikorewe haseza ubundi ni violence kuko bari bakiri nk'abamineri sibyo nukuvuga mugabo kuri yo seza ntibigeze bamena ibanga bayazefu babikorewe muri ico gihe mugabo baramenya strategy kandi Yozefu muratsi ko atari yaritswe na nyene rero uwo mwana ubumuzanye muri yuko nazovuka satazomwitaho ukamwereka muga ko ari igihangange kubwo butware bw'Imana ni wa mwana yavutse avuga ngo mawe yanaye ngo data yanaye ngo mawe na data bansamiye mawe yansamiye wariko nakumye niteze kuganeza ku Imana kubera Imana yayirazwe ataraza habona ngo abona bamwirengagiza kandi nawe adafise umutima wo kubirengagiza adafise n'umutima wo kubyakira ubumugize ikindi kiremwa nka kujya kwa Yohani Batista icya kindi kiremwa ibyo bintu byakunda kuronka abana bavuka ku ngumba ugasanga Imana iraje mu busanza bwe nka kujya kwa Mukama nawe ngo yari yibereye mu mirima ataco yino nataco mutwe kuba ari ingumba nka kujya kwa Zakariya Elizabeth yari yibereye abizi ko arakaheze no mugabo we mubwira ati urakaheze Abo bana Imana yaci bategura niyo mpamvu babatiririzwa mu nda bakavukira mu nda ngo Yohani Batista ngo Bikira Maria yasamira ngo aragiye kuramutsa mwe na Elizabeth ngo maze abana bari mu nda bararamukanye Yohani Batista aramako y'umuntu yamubatirije ni Kristo yamubatirije mu nda yewe nuvuga rero uwo mwana wewe umuhimibereho twagenewe ishingiye kuri Bibiliya wirengagije imibereho ubayemo kubera iki hari ndazikora kabasi ataruko banyina bazikoroye babishaka ce bagirene mukamana amavortema kubera imibabaro mufise mukamana kubera abana barababara umwana nyina arababara isakaza gahonda nagira gahengwe umwana akagirisha vu munda hatawuhari basi iyo ugomba kubitahukirwa uja muri Samuel wa mbere basu witwa Mephibosheth icyatumye adapfa nigiki ngo umurezi yaravunitse amaguru n'ibyo yarakomeretse mugani yapfuye ngo umurezi yaramureze yumvise intambara yabaye acaramo nyabura nkuko kuko ari umurezi wiwe aramwirukana wigiro de bare makiri ntiyahitwaye yahatwawe n'umurezi wiwe wowe rero uri umubyeyi ukabura umumama ukabanye nabi n'umugabo wawe ucika umurezi w'umwana kuko nubundi turabarezi navuga muri ababyeyi turababyeyi nibyo niko Imana yavuze so na nyoko mugaturabarezi kuko umwana n'uw'Imana zizahera avuga ngo habyara Imana urakabura utavuze ngo umugabo abyarira iki sibyo ngura navumwe ndetse nukuvuga rero bwa burezi bwawe ucucapora umwana muri ya ntambara
ukagwana n'umugabo mugakuka kaza ukavuga ati o bebe wanje nambara ari guhakije tumwasi yari yatwivanze mu mugabo mukamaravuze kwazo dutabara none rero more mwana ntukagwigihumura ayi nkoni ikirasasata mu bitugu ahinzari likirarya mugu umwana ari karayongobera twatundi kuko umwana kugira indaheregwa nyina sheke aba yaherewe aho nukuvuga wa mutima ufise ni umugabo wakomomoye ukaja muri koma umwana guma kakuka we kakirindani umwana we nyina ashobora gutuma wowe uva muri iyo koma kubera ko wabaye umurezi mwiza mubundi mugiye umugore yibungenze kiba ari gihe cyuko yihanganirwa kandi kuko muri wabari y'ibindi bihugu bishobora kuba kirenga kimwe Bibiliya iravuga ngo muri nda y'umugore wawe Imana niko yabwiye Isaac ngo mugihe abana Esau na Yakobo bagwanira mu nda ya Rebeka umukazana wa Aburahamu umugore wa Isaac ngo yaravuze Imana ngo mu nda yawe hari ibihugu bibiri kana kunze kimwe na ngikindi nuvuga ni cyagiye mubwiye avuga ati buri kantu kamwe kose nagusoye nabo kubabaza ku kazi umwana ajya yakoremeje avuga ati mama urago urarushe inumire nzoza kugutabara nibijya byiringerutsa kuko ujya mwana bakorana n'Imana gusombya uri kwishi kuko uri kwisi nikindi kintu kiba abamaze kwakira ibindi bintu wowe rari cyukora nigiki kubikora ni wa mutima uzunuka vuga uti jewe ndumurezi bikira yavuze ngo ndumusabye umukama n'ibimere nk'uko mbwiye kuko umweka arambwiye ngo katakinanira Imana wowe uvuga uti umwana naza kuzira amakuba yanje nimba azovuka ari umukobwa azubaka urugo rwizagira abuzukuru nimba azovuka ari umuhungu azoba umupapa mwiza areke kwa mama nuko umugabo amana uzo nimba ari ushonje ukenge uzovuga uti ubu ni wazova mu igihangange ni wazontabara ni wazonyubakira inzu ntubatse ni wazonkura mu gupanga ukamugira igihangange nk'uko mu buzima ubayemo ukamugira igihangange ushingiye ku masezerano sibyo hanyuma ikibazo cya kabiri yabajije ngo niriya jambo ry'Imana noza ndamusomera urumva kubyubwa mbere nakubwiye nashingiye ku byabaye no ku buhano no ku masezerano amasezerano bundi nikindi kintu mugabe ijambo ry'Imana watura nk'ubu nk'umugabo n'umugore iyo bahuziye bumvikana igihe cyose umugabo yabwirizwa gufata umwanya ungana n'iminota 2-3 akayiha bebe akayiha umwana ari mu nda gatora Bibiliya kamusomera imigisha yose kuko numurage kambwe ati mwana wajewe na utaragera haturi nugira umwete wo kumva no kumvira umukama Imana yagushize muri ico kibanza urimo tutakubona mugatwumva ko turi kumwe iyi migisha yose izokuza ko mwana urabyumva ngo uzogirana uzoheza gigwa imeza giro yose izogushungira kirakigusage kuko uzoba wumvirije ijwi ryo mukabimana yawe uzoheza gigwa mu gisagara uheza gigwe mu mitumba hazoheza gigwa umwana w'inda yawe umwimbo w'itongo ryawe urubyaro rw'ibitungwa byawe imitavu y'inkaza iyi migisha yose ugaciye umwatura ko iri mu gitabo cy'amategeko 28 guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'14 ukayimwatura ko uko bigira ururirimbo niko umwana agwanira ubwo butware ubwo uwo n'umugirwa nasanganye abamiziremo ubundi bavuga ngo basomera ibi bitabo bitanu bya Musa no basoma iyi migisha kandi ikindi gikorwa cy'umugabo ariko iyo umugabo kuko umugabo afashe ukuboko kwa gushaka unda y'umugore umwana arabyumva agira igikundiro ni wa mwana usanga azoba afise igikundiro afise ubwenge birenze rero uko iyo musomera nayo amajambo urumva ko bamwe n'ubutware bw'Imana kuko ico twatuye kirabacu mugabo iyo ufite umugabo nawe atabishoboye cyangwa umugabo n'umugore mukaba muvyumva kumwe muri mutandukanye urabwira umugore wawe umwanya wo gusenga ndaja kumwatura kuri bebe niyo wogira audio kayumviriza umwana biramushikira mu nda ndabarahiye nikuvuga rero umugore nawe mugihe umugabo mubanye nabi mugihe mugizene cyangwa nk'abana bindazishushu niyo wamusamye ishushu ntumutererane mwature kwimigisha umuboze kwimivumo mugabo iyo wasamye inda ugacupfaka ugasama inda ugaca wahukana kabari inda yishushu ukuraho imivumo wirukana imivumo ucwera ku murongo wa 15 muri kigabane nyene wirukana imivumo ubanda cyane kwirukana imivumo kandi ugomba kwirukana imivumo iyikubanye myinshi ntuyisobanukirwe muri iki gihe gabane muri iki gitabo cy'amategeko mu murongo wa 27 harabivuga
urabwira umwana uti ibintu uzobikora umwana wanje ibintu uzobikora umwana wanje mu gusamba nibwo gusamba inyama zo kugira hariho n'imivumo n'ubu mutegetsi mwana wa jewe nuko yakana Imana muri Mata ya 23 basi uvyara umwana w'igikundiro mwebwe ngo abandi nabo ngo bafata ibyabisi bakora byo arigenda banavuga none nka subscribe kuri YouTube babagiye guhiga yiga urumva ari ibintu nyene bashobora kuvuga bakigisha abana banyu nimwe mwabishe basi umwana kivuka yitwa n'ibintu bitatu arigiye kubyukuri uba ari umuvumo wo mu muryango ugasanga afatwa n'ibintu by'imyuka mibi gutambwa igitambo kugirane imivumo gukoroka kugirana ibintu nk'ibyo ariko iyo bitaruko ashobora no kuzira izina ababyeyi bamwina igisokuru kayamutsa nako ugazubona nk'umwana mwamwise hariho nk'amazina ugasanga ngo Yohane w'inzahabu Jando hari amazina atariyo hari amazina mwakira Imana n'ikigirwamana mukamatanya mukabiha abana banyu Imana ishobora kumukura ikakubwira ngo iyo Mana ntiba ugasanga wasumbwe n'uwavuze ikiranga canke muhindo kubera iwe yagaragaje ahari abana banyu bagatabukira hagati mu mayira abiri amazina mubiyita nimugavuga ngo amazina yagumye agaruka nica abanyisirayeli baturiye kumwana n'uyu munsi yitwa Aburahimu nibisanzwe kumwana n'uyu munsi nibisanzwe izina ry'igisoko koyo kwitwa koyo kwitwa koyo kwitwa Petero nibisanzwe hakuvuga Zaira ko zenshima Imana ugasanga mwarana n'uyu ibijambo murarengeteranye ara nk'umwana nabonye hano kuri stati y'umuntu numva ndababaye amazina y'uwo mwana avuga nderega umwana nakindi kimwishe nakindi cyamunitse sanga n'umwana yabayeho nk'imisi 3 mwene we nabyo nzi ko ari muri komera Kristo ni muzima nabyumva ubundi yuja guhandura amahwa ntubabarira amazina yiwe niyo kubwicubero ciwe ntayavuze mugabe izina bamwishe ndabora izina no yiwe nkuko kwa nije imbere sibyo kwa nije imbere bararinyise ari kindi kintu bavuze birabasha je mugambo na ko ari Imana ije imbere ni Imana ije imbere yandi sibyo baba bafashe izina barimwita nguyu maze gushira mu bwishi ikintu ukavuga ngo abana banje ngo abana biki uba wamaze kuza mu myuka mibi kuko uba wamaze kuva mu rudende kandi Imana ikorera mu rudende amano mwita urumva wamaze kuva mu rudende iyo umaze kuva mu rudende rero muzaze muranambabarira nongere sabe n'ikigongo n'abantu mwatire mu kijyo no kuvuga ngo Kristo ubundi nico kirundi mugare kamvuge Kristo kuko nabanyokuru bavuga ngo Kristo wanje nukuvuga ikirego iyo umaze kuva mu rudende uriko wita izina iri zina nyena pana preno no nijimbere atandukanye nani tazibyo sinzi ko ari ryo ritazirana iyo umaze kuba mu bwishi ukava mu rudende uba waje mu myuka umuntu wawe mukuye mu bazima biba byoroshye kwa kenyuka yatakindi ciruki ari gusa Kristo yadutanga iciro umugabo ari ibyo natwe twica kaya tukabikora yazamaze kugitanga ugasanga umwana waramuzanye amazina matanya n'ikigirwamana matanya n'Imana rero ngo umukristo ari civilize intellectuel aciye ubwenge yitse azi ibintu ikakunaniza abana banyu ikakunaniza abana banyu mu mwamaze kubagira bakanyedonzi abana ibintu bibicana byinshi muwabaro wanye nurica umwana hariho n'igihe cy'abahungu umwana wanje w'imfura ngo bikiba kadendekera nabwo ati n'umubabaro nari mfise urakwiye kugira umubabaro n'umugeni kandi atawuri ubwire ko nari nzi kwibanga ryanje ry'urugo nzorinda mwera atanu mwarimenye mugako ntari Imana siko byagenze namwe murabizi kandi mutabimajije musanga nabibabwiye Dawudi yavuze ngo urushikwa warurannemereza ngo reka kurungu bitanорagayegwe ngo raba hirya basuve mu bihano wamaze kujira nukuvuga rero ari bintu usanga biri ngombwa mugawe rero byumva ni jambo ry'Imana nari kubwiye sibyo umwana ugombye ko azo umuntu w'umugabo muzima birakunda kiri monda nuko gusa mutabyigishwa inco mucumva mugawa ni nyuma y'ikuza amazina mu mwita kandi nkuba abana abavyeyi benshi ecography kumezane avumaze kuva mu trimestre ya mbere itakiri liquide imyishi nukuvuga amaze kugira ibihimba byo barakubwira wariwe
ariko cyumwita izina iryo zina rero uzikuzomwita reka kuri depoza nga buri ndiye bazoritware muri fishi ubwira uti gentil wanje twatujambo muza kubwira abantu ku telefone ku mwanya umwana wawe ari monda owe byishimo byaje owe mwana kuko abakiri mu kibanza avumwa n'igisokuru naco cyaramaze kuba umwuka ufite uburenganzira bwo kimukozako cyakavumwa n'umurimo wawe nawe rero kuzi ijambo ry'Imana uwo mukozeka yumvise komo inema y'Imana ikaba muri we rwose mu Kristo nawe aravuga ngo komera Kristo ni muzima mudotera indoto narose turi kurandura ibiharage n'abandi ntamenye ibiharage bikiri bibisi bitaruma bikunze cyane ngwama njambona turi mu isengero turiko turaririmba sinabonye ko nyabiharage twabijanye mu rusengero mu nyuma ncasubira kurota iyindi nindi ndoto kurota turi kuranduriraga n'igihe cyawe cyo kwimbura uza kumva ngo n'umurimo ngo wakozwe n'umubiri ngo arimwe umuvumo no cyo ngo urumva ubona umengo uri kurabirandagura maho byo kwene byo buri kurarandagura uri mu muri kumwe n'abandi bitandukanye no kurota ubona wicaye mu murima urandura wicaye nk'ubwitsene ngo bari umubabaro ugiye kugirira mu gihe cyawe eco kugirane cyo kunezerwa nka burya bumuga ubwirwa zamuna ko yitegura ubugeni akagira ubumuga akagira iki ibintu nk'ibyo ngwama ngo nongeye kwisanga ndi mu isengero mugasi nabonye ko byabiharage nabijanye niyo mpamvu atari umuvono mugisha kuko ibona ko wabijanye wari ko wakoresheje umubiri wawe wari kuburi urananirirwa mu gihe cyawe ngo nongeye kurota ndi hejuru mu mashami y'igiti nizungagiza muri ayo mashami kujya kwikivoma acaraza umukobwa yambaye agasengeri afise utuntu haruguru y'amabere tumeze wana nkuye yanditse agasengeri kubyukuri isengere sikirundi ni furano menga muga ni furani ngirana gishwayi sibyo ngirana gahutu gatoko mose muze murumva amajambo makeni muga ko yavuze isengeri kirahakwa kumvikana mu kindugiranye ni sengere ni ya Kristo mutekane rero sibyo wafise utuntu aruguru y'amabere tumeze nk'amatatuwaje duto cyane ndamubwira ni mbega kufise utubere duto cyane umwana utomwonsiki acambira ngo mama wawe ngo azogushingira ifuku ngo ahani ifuku ni hakurya ngo ahani ifuku ni hakurya ngo azogushingira ifuku azogushingira yavuze umusozi nandi ngo azomushingira ifuku nyene abariyo babana ngo ahani ifuku ni hakurya yiwacu mu yindi komine nje ndamubaza ni none uwo muntu uramutse niyenyishuye nje mvuga nti hariho n'uwundi nari nabyumvanye nje numva ndanezerewe nje ndikangura umusigurire mwarahetsagiye ubundi iki kiganiro mwagiranye kiratangaje urabona wowe uri igiti hejuru mu mashami byo n'igihe cyo gufata umwanzaro wawe wo kugenderana n'ububasha bw'Imana aho ni muri Luka 19 zake yurira igiti n'umwanzuro wiwe Kristo yaciye arangamira amubwira ati zakuruka uko umusurukitsa gwagezi wawe abo wa mbere amagaho kandi ari we munyabya yarari ngo aramuteza kori yarazengereje abantu none yaho muri ico gihe waciye babona umukobwa ngo afise utuntu hejuru we ni we wamubajije wamubaza ngo umwana uzomwonsiki nawe arakubwira we yakubwira wowe nawe ngo bazogushingira iki bazogushingira ifuku bisigura ko ashaka kuba ari umukobwa ko mukobwa sibyo nubo waramubajije ati we wari hejuru mu giti aramubajije ati utwo tu ari hejuru ku gitari kuzungiza ibyo ndabwiye ko ari gihe cyawe cyo gutabagwa igihe cyawe cyo kwisobanukirwa hama Kristo nawe akakwemera kandi akakwemeza n'abantu bakabimenya ni gihe cyawe cy'umugisha mugabo rero nangwa cyabona umukobwa afite utuntu hejuru amubajije ati ko ufite utubere duto uzokonsa umwana iki icyo yamwishiye amubwiye ngo nyoko wawe azogushingira ashaka n'umuhungu nyoko wawe azogushingira ifuku yacambwiye ati we nacyo bikurabako wowe kuko uzokwererwa uzohabwa umugeni wo mukandi karere
ngo kubera ko hariho n'ubundi yaramaze kubimbwira ngo naco byantwaye ni kuvuga Imana ikugukura inzitizi mu nzira icyo wabonye ko hari amakenga Imana yagikuyeho n'ubundi nawe nakwemera burya nta kintu kiryoshye nk'uko ushobora kuba wansa umuntu ugasanga nawe ntiyagukunda mugiye wansa umuntu ugasanga aragukunda n'umubabaro n'agahinda byumve rero ko uko kwisobanukirwa kwawe bizotuma inzitizi iva mu nzira kuko hari abantu byase ko babwira abantu ko batabakunda kumbe bariko bita mu muriro udahera babuze uko bibabwiye iyo rero ubonye akuvuye imbere akagira nakagukura amarangamutima imbere uravuga uti nkubiswe nashaka kurira mwabyumvise uravuga uti nkubiswe nashatse kurira rero icyo gihe cyo bigaragara ko Imana yagukuriye amawa mu nzira nongere nganiriza umuntu yambajije ikibazo Mana ndagusabye ndakibone n'umuhungu yambajije ngo yakunze umukobwa ngo yakunze umukobwa yavyariye Iwabo yakimbaje nagisomye jo mwijoro wamaze gukunda umukobwa yavyariye Iwabo bariko barategura ubugeni uyu bamaze ko bariko bararekana kibabwira uko nshobora kutakibana ko message ndoto zanyu ni nyinshi bamaze kuba bariko barategura ubugeni wa mukobwa rero mumvirize ndakifashisha ahantu mumvirize ingene Imana ikora kandi kibabaje rero nabonye umenga kuri stati yiwe kandi umuntu wa muri komera Kristo ni muzima n'umukristo akomeye gose urinzi ubana umukristo atanga icicumi muri komera Kristo ni muzima bakomeye kuko abatari umunyedini ibyo nibyo byanditse mu gitabo cy'amategeko 26 nayo na Tobito 1:2 cyari mu kigabane cya mbere rero no kuvuga iki kandi byarambabaje gose nsanga afise invitation kuri profile ye no kuvuga rero ngo yamubwiye ngo jewe umva umuhungu siwe yamubyaye ko umukobwa yarabyaye kandi wa mukobwa yarakunda cyane umuhungu yamubyaye ko muga wa muhungu yamubyaye ko nawe nakimukunda yaciye akundana n'ubundi kandi aranabimubwira mugaba wa mukobwa yabyaye wakomeza gukunda wa muhungu yamubyarako ariko wa muhungu agakomeza kwanka wa mukobwa yamubyarako kumbura akamubwira ati nzofasha umwana cyane nzogira ikine byo nzakundanye n'uwundi mugaba yabo mukobwa yabyaye yaba na nyamungu yamubyaye ko nta numwe aragira ubugeni ahubwo uwo mukobwa yabyaye asuye gukundwa n'uwo muhungu ari muri komera Kristo ni muzima none yarambajije ati mu biganiro twagiranye yabwiye ngo yari karamubwira ngo kwibohoza akagirane agatandukana n'uwo oye kumwe n'igisokuru kugisokuru cy'umungu yamubyaye ko aragifise n'abatari kuvyarana umuntu musambanye igisokuru cy'ubu cakiriye 50% bucakiriye nawe 50% yakiriye ikiwa nico bituma Paul yavuze ngo imatanya na Mariya ceka Mariya ni kuvuga rero wewe aramubwira ati itandukanye nawe ngo amubwira ati byose ndabishoboye mugabo ntuzombwire kuzofuta canke guta cyangwa gukura mu telefone amafoto y'uyase umwana wanje donc y'umuexe wiwe ati none mu byo bimeze gute nukuri kubyukuri sindi kurya ururimi Imana ishobora guhindura uwapfuye ikamuzura ibyankiritse ikabikondikisha ifite inzira zirenga igihumbi ngo nguko ijuru n'isi bitandukanye niko n'ibitekerezo byacu bitandukanye n'iby'Imana ariko Imana ikavuga muri Isaya 44 ujambo rivuye mu kanwa k'umusabye waje ndarirekeresha ndarishitsa kandi Yesu Kristo naho ngo nimuzotinye icyo muzovuga kandi ndemera ko Imana ngo nguko imvura imaze kuva ku ijuru atawoyibuza kunoza isi kubombeka isi ngo ibitegwa bimere kandi abafungura cyangwa abarima barime n'ababibe ngo nikatawobuza ijambo ryanje ko rigira icyo rikoze bivana no kusenga mugabo mwanita atari Imana ariko ari umwigishwa wa Yesu Kristo uwo mukobwa ugira urongore n'umugore uriya Mungu yamutaye uwo mukobwa ugira urongore n'umugore uriya Mungu yamutaye ndakubwira ingene byagenze uriya Mungu yamutaye ni gisokuru kibi cyamutumye sambana hanyuma uwundi mukobwa basambanye ntiyamuteye inda kandi uwundi mukobwa basambanye nk'ubu nawe hari gihe ariko yiruka inyuma y'umukobwa atamukeneye akeneye kumurya gusa nukuvuga umunsi wa mukobwa batarabana ariko mwiruka inyuma yamutaye akaza gatoyi agakabura mu bitugu bya wa mukobwa uri kuraresha umwe yabyara ko bwa mbere wa mukobwa azobahindukiye azotera ipoto wewe kandi
bishitse mukabana imbere yuko mukaragana ntihubaze gwindagano yo kwa patiri ngo ikuraho akamiko umuntu ntibazobahende. Niyo mpamvu n'imbere yuko irega no gusanga no gusezana banza mwige narabwiye na divorce ikomeye ni kiganiro umugabo n'umugore bagiraniye kujya bahuye. Mwagiye kwa patiri atawubahamagaye bashitse ico basezeranye gushitsa. Mugamwe bw'umunsi muhura mutavukana mutagirane mukumva undi munsi muziyugana mu cumba muri babiri mutikekana ko mwo kwicana atawubona ko undi ari umuroberi nico gikomeye burya nikizobatandukanya nikijya muri babiri. Birera mutarabitahura dukomeza tugakora amanyanga tukaba mu rugo tukaba abakristo tukabyara indaya tukabyara abamayibobo tukabyara bicaye kubera kanitwa gatahuye. Nukuvuga iki wawe ujya mukobwa ni nkuko uwundi munsi utamunezereje nkuko wa Mungu bwa mbere yamunezereje azicuriza kuri ya bizoba byoroce kwa gusuzugura uko yuba utsura umusheri wiwe ugomba kumukura mukavuye kumuha address uko bagabwira ati utambwira ngo izi foto ndazite nukuvuga narafudika mu maranga mutima yiwe atarafudika rero burya afise image isumbi yiwawe kuko wewe afise image na ntuze yayo ni camwa cayo afise image ni gitutu cyayo wewe wagufise image na gitutu cyawe afite kandi ibyo bishobora no gutera ubugumba umukobwa nasuye kubyara ubundi mwana akumva ko n'urubuto rwawe ni address ngene kuvuga ati abone ko nawojejwe igikomere mugabo umunsi wa Mungu yavuga ati burya rero jewe nyene yabo wa mukobwa yamuhemukira cyangwa nawe byoshika bagasambana gasanga uko wa mukobwa ya steri nda ubwa mbere ni yamwakiriye sikamwakiriye donc numuvu muri gukorera ku muhungu cyangwa igisuzuguro kiri gukorera ku mukobwa mugabo umukobwa byumvikana ko umuhungu yamurongoye ubwa mbere ari we mugabo wiwe. None rero ahinama no kugira ni yiki senga Imana iravuga irakora kandi irishura ni mubana usenga Imana ibubakira azobona uko umuhungu yamutereranye inda nawe umukundira umwana yabyaye ashobora no gukubera ikinyakara ukababara kenshi abahungu nk'abo barakomereka kakubera ikinyakara ahubwo ngo ntiwarunzi none ntiwarugize ugaturubura uzowemere ubimenye ko ari umusarabo. Ubundi ndabibabwira n'abakobwa murongorwa n'abahungu babwira ngo babyaye hanze nakurongora umukobwa yabyaye ko atararongorwa uzomenye ko ari umusarabo wikoreye mu bitugu byawe. Rero nimba abakobwa baba baheze nabyo nzi uko mubigenza nimba abahungu baba baheze nabyo nzi uko mubigenza nimba ari umukobwa aba yasenze nawe yoza kubwira ati ngizi gikomere natewe n'umuhungu yasambanije cyangwa yaneye inda bwa mbere mwakuza gushinyaguritsa. Hari umuhungu nigaze kubwira umukobwa yamubwira ati dukundane mugabo utanyinjira muri konti ya Facebook ndabwira ngo si umugore wawe ahubwo wabu uri kutamaranga mutima yawe ndabara uwo muhungu wamenga ndamwikuye ko wamenga nawe nzero muri komera Kristo nimuzaba nukumuza kutugisha inama kandi bose bari biga muri university ndabwira ni wowe uri guhomba uri kurerera abandi acha sanuko utsenga no muri komera Kristo nimuzima rapfaye kuko 2023 ari mwabandi abayishoni university benshi cyane komera Kristo nimutse 2024 nongeye kubona kuri stati jambo yashize kuko nawe uva muri groupe stati yawe nandi ndagufise nimero ndayiraho nongeye kubona stati yashizeko ndavuga ni umutipe ari deshi kubera rukundo yamamagara ngo mama wanje nongera kumubwira ni be muhungu waje umuhungu yahibye nyina nabaho gute mwangabona ko ico kintu gishoboka ko ari kintu nigeze kumubwira yigeze kumbaza kuko komera Kristo ni muzima ntibari bwabe beshi gose ubu nibyo ukunda ubu ni beshi cyane mugico gihe bari bake nashobora gukurikirana umutwaro wawe tukaganira kandi bikemera. Nikuvuga rero icyabaye nigiki yavuze ngo ngo sigaye nubaha amajambo y'abakozi b'Imana ngo mubyo wambwiye na kimwe kitabaye ngo ubu rero ngo niteguriye icima nizongoza ndavuga nuri umuhungu muzima ushobora kubagaze nguko umuhungu muzima yiza amashuri utari nimbundeke ndavuga nushobora kubagaze uko oye uri umukristo noya nibyo ukunda ni uri Imana yagukuriye mawa mu nzira ubwirizwa gucugenda ukabwira Imana uti ndakuzanisha kanwa gishimwe kuko ugiye kumbora ukampuza n'urubavu rwanje nigufajya amagufa yanje nimba hari indushi n'umugore yarongoye n'umugabo yarongoye umugore atarobuye kandi nimba hari mu banyamibabaro n'umugore yarongoye n'umugabo atarobuye kandi ibyo nibyo twujuje ndabaraye nta n'izindi ntambara dufise. Nuvuga rero turakeneye ubuhanuzi turakeneye ijwi ry'ubuhanuzi mu byumvere uwo Mungu nukuvuga nico kimwe no urumva wa yagiye hejuru ku giti azungagiza nukuvuga afite ukwidegembya ari mu gihe ciwe cyo kuboka nka kujya kwa Zake Luka 19 nico kibinyibukije ngaza kubimatanya rero ngo acabona umukobwa ngo afise ngo amabere ngo ariko ngo utuntu twutuye nukuvuga we yamukunze mu gwo mukobwa asanganisha inyakare kuko
bamubwiye ngo acamubaza ngo mbega ngo kubise utubere dutoyi ngo umwana uzomwonsiki ngo acabwira ngo nyoko wawe urumva ikibazo cishiwe n'iturufu nukuvuga ngo nyoko wawe ngo azogushingira ngo ifuku ngo ifuku ni hakujya yiwacu ngo rasi nawe kuko ari n'undi yaramaze kubimbwira nukuvuga ikaho uri kuraca nturabona aho umugeni wawe nturabona igishimo byawe amasezerano yawe kandi Imana usanga yaguteguye bakagushinyaguriza bakagira iki iyo Sara batamushinyaguriza incoreke ziwe Sara yari kumenya isengesha agira imbere y'Imana ngo azahure na Tobiya wiwe ari mu gitabo cya Tobito mu kigabane cya gatatu ngo nasubiye ndasozere ngo nasubiriye kurota ndi ku gatumba mpaye ndamura amavoka no kuvuga ntanguye kwamura amavoka nkija kuyamura musi y'ico giti hari yakorotse menshi harimwo nayaboze nca ndurira hejuru mu mashami ndamura sinabonye iyo nayajanye nabonye naguza uri mu gihe cyawe cyo gutaka ubuke kwigiye cyawe cya mbere naco wari kurandura ibiharage ngo ncasubira kurota numva urumva nubundi wongeye kurota amavoka nubonye yajanye ubu naho ni byamwa si ibyinete n'ibinyamushiki byamwa nibinya cubahiro ngira ngo butetero ngo ncasubira kurota numva umuntu yuguruye mu cyumba ndaramwo ndabye mbona inzoka icitera irangurura mu matwi yanje nca mvuga nti toka shetani nca ndikangura munsigurire urumva ko ubundi uri mu ntege nkeyi kubona shetani irangurura amatwi yawe ni nkuko ari amajambo ugiye kumva ashobora kugutuma ukora ikintu kitandukanye n'icimana igushakako kuba wavuze ngo toka shetani nuko wamaze kubona umutego umukenyuro sibyo nuko wamaze kubona umukenyuro kuko ubundi irongora amatwi gusa ntubone wavuze ijambo no wagizene nukuvuga bari ijambo wamize rizogutandukanya n'isezerano Imana yagusezeraniye ukimunda mubyeyi mwakona wavuze iminsi ntiyaguhereyemo ni wakomye induru ntiwagiziki nukuvuga rero ugabe hari ubutunzi ufise buzokwereka ukuri k'ubuzima bwawe uwawe n'utari uwawe mugabo umve neza yuko ariho no muvumo wo kwakira amajambo ashobora gutandukanya n'amasezerano yawe none rero niki niye namano babwira mwese mwige kugendana n'Imana mutunganye rwose Imana iravuga Imana irakora Imana iraguha ibimenyetso Imana irakwemerera Imana iraguhakanira noneho no mu ndoto irabikora niko Yobu yavuze mu ndoto kuba ari kugira ngo idukure inkota imbere idukure imibabaro imbere iduhanure iduhane idukebanure ni Yobu 33 kwera ku murongo wa 17 bisigaye murindwe n'Uwiteka Imana nyina amahoro twishimire twese tunezereze kandi tunezererwe mu izina rya Yesu Kristo amen turagushimiye cyane mukama kuri uyu mwanya mwiza ubwoko bwawe tumaranye nawe turazi neza ko atacu tuzoburira mu ijambo ryawe abana bo baronse zindoto abana bo bawajije ibibazo ababyeyi bagomba kukurera guhera abana babo bakiri mwisi itagaragara bahumugisha nyaguhora ku ngoma kandi bateturure uko bazobigusaba uko bazobibira urubyaro rwabo uko bazobiba mu majambo bakabiba mu mirimo bakabibira ubutunzi bwabo bakabibira ubudangagwa bwabo bakabibira kuramba kwabo uzobakirire kuko warabidusezeraniye mu nyandiko zitandukanye mu byahanuwe na Malakiya mu byahanuwe na Yoweri mu byo wategetse umusabyi wa Musa yanditse aho hose birahari no mu byo twabonye basokuru bakoze nka karorero nka Tobito duhe kubibira mu rukundo duhe kubibira mu kuri duhe kubibira mu majambo mazima uduhe no kubibira mu mirimo mizima abana bo barose ko bari ku giti hejuru batandukanye n'amakarande babeho mu bugombe bwawe bave mu bugombe bwa shetani canke bwisi gutyo twese nitumara kwisobanukirwa igihugu cacu cy'amavukiro ndetse n'isi yose ihabwa umugisha ku bwacu kanatsinda ngo turi umunyu w'isi turi umuco w'isi turi itara riteretse ku gitereko cyaryo no kuvuga ko turi mu nyonga zawe turi hafi y'uruhimbi rwawe niho turonkera amahoro tugaheza tukayaha bene wacu maraso ya Kristo arushize kudutwikira wezi Imana zitubeko turasi bitwankiriza turasi bitkona turasi bitkonkera ubusa turasi bitumara amaza turasi bidutetereza turasi umwuka w'urupfu turasi impanuka turasi ubutunzi butubahisha Imana yacu kandi turakanye shetani n'ibikorwa byayo n'inyoshambi zayo mutima w'Imana nazaganze muri twebwe twiyoborere mu izina rya Yesu Kristo duhabwa umunezero amen amen haleluya bye bye Uwiteka duhana umugisha twese.